muraho neza aho muherereye hose ku isi. Hari abantu bari muri Amerika, bari muri Australia, bari hano muri Afurika. Mbashe kubasuhuza. Nitwa Jean Baptiste, nkaba ndi expert muri hospitality. Nkaba mfite experience ihagije muri kano kanya. Rero nkabanje hano kuri channel yitwa Akagera Hospitality Solution. Muri makeya ikintu kitugenza no kugira ngo tuganire, twungurane ibitekerezo ku bintu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli. Abantu benshi bafite ubumenyi mu bijyanye n'ubukerarugendo n'amahoteli, cyangwa se abandi bafite inyota yo gukora hoteli, abandi bafite inyota yo gukora patisserie, abandi bafite inyota yo gukora coffee shop, kantine n'ibindi bitandukanye, ndetse no kugira abakozi b'abanyamwuga, haba mu rugo, haba no mu zindi serivisi zitandukanye. Aha rero Akagera Hospitality Solution kaje gukemura ibibazo birimo twagiye duhura nabyo byo kubura abakozi b'abanyamwuga. Ukaba ufite amafaranga ariko ukagira impungenge zo kubona umuntu mwakorana. Ukaba warashoye amafaranga mu bukerarugendo, muri hoteli, muri coffee shop, muri kantine, ariko ukaba udafite abakozi cyangwa se ukaba uhomba. Aho twasanze ari ikibazo. Rero niyo mpamvu twaje kugira ngo dufatikanye. Ukeneye wenda umukozi ushaka kugira ngo se birapfira hehe, bigenda bite, ko abakiriya baba babonetse, bigenda gute? Niyo mpamvu rero twaje hano kuri YouTube channel yitwa Akagera Hospitality Solution TV, kugira ngo twungurane ibitekerezo. Umuntu ushaka umukozi aze, umuntu ushaka gutangira business atwegere, tumuhugure, tugende tugira ubumenyi butandukanye kandi tugira ireme mu bukerarugendo n'amahoteli. Hari abantu rero bamaze kwiga ibyo bintu, ariko baza gusaba nk'akazi, cyane aho tugenda dukora twungura amahoteli atandukanye, abantu bakaza kudusaba akazi, ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo bafite ubumenyi buhagije mu bijyanye n'ako kazi basaba. Wareba diplome ugasanga arayifite, certificate arayifite, ariko ntabwo afite ubumenyi buhagije muri ibyo bintu. Rero niyo mpamvu turi hano, tugira ngo bamwe abashaka tubagane, natwe mutugane, dufatikanye tugire ireme rihagije. Nimbuje nka intego yacu ni ukugira ngo dutange ubumenyi nyabwo, ubumenyi ufite ubumenyi ku rupapuro ugaragara ko wabyize, ariko uze bihure na pratique. Abantu pratique mu by'ukuri nta pratique bafite. Umuntu akora pastry cyangwa se bakari, ariko ntazi no gutandukanya se niriye tandukaniro riri hagati ya pastry na bakari. Boulangerie itandukanye ite na patisserie? Ugasanga umuntu mu by'ukuri ntabizi. Wajya kureba ugasanga umuntu ni umukwiziniye, ariko ntazi no kumenya ngo se amasosi akonje, amasosi ashyushye ni ayahe, salade simple na salade composé ni izihe. Wajya kureba ukamubwira se ni gute bakora mise en place, mu by'ukuri ugasanga ibyo bintu ntabizi. Wajya muri segiteri ya ubwo ndacyari muri bya bindi bya hospitality, niho turi kugenda nsobanura kugira ngo abantu bamenye n'impamvu tuje aha ngaha, tuje gukora gute. Ugasanga umuntu arashaka kukubwira yuko afite ubumenyi, ariko wamubwira uti byibura nkorera iki kintu, ugasanga nta kizi. Rero ndagira ngo abantu baze bihugure, tubahugure. Twatangiye kwandika abantu bashaka kwihugura, bazatangira kwiga mu kwa 9. Ikintu kibiriho, hariho na promotion ko abantu 10 ba mbere bagabanyirizwaho 20%. Ni ukuvuga ngo turimo turigisha iki rero, turahugura ibijyanye n'iki cyane, turahugura ibijyanye na patisserie na boulangerie. Cyo ni kimwe tugomba guhugura. Icya kabiri, cuisine. Abantu bakaba bakwiziniye nyabo, wajya no gukora business ukavuga uti koko mfite umukwiziniye. Wamukwiziniye utagutera akazi, wamukwiziniye usiga ahantu nawe ukagira amahoro, ukavuga uti koko mfite umukozi hari. Turimo rero turafata abo bantu tukabahugura. Nimba ushaka kuba umubarista w'umunyamwuga, ugasanga umuntu yize barista ariko ntabwo ayizi neza, ntabwo azi ngo ikawa nziza ni iyi,
abantu turimo turabahugura. Abandi bantu turimo tureba ni ugukonserita, ese ko watangiye koko iyi business wenda ufite amakuru makeya, nkaba ndimo guhomba mbigenze ntibivemo, nakora iki? Twaje turi igisubizo, niyo mpamvu byitwa hospitality solution. Turimo turagira ngo dukuremo ayo makosa twamaze kubona ko ari muri ibyo bintu. Rero aha ni igihe cyiza cyo kugira ngo dukosore kandi twungurana ibitekerezo. Rero ni karibu kuri Akagera Hospitality Solution. Abantu mushobora kutugana, hari nimero za reception, hari na WhatsApp, nka nimero yanjye irahari, muraza kuyibona kuri screen. Ayanjye yo ni 0788328379. Nimero yo kuri reception ni 0798364303. Uherereye hano i Kanombe aho bita ku magare, uhageze hari icyapa cya KK 220. Aho ngaho niho twatangiye kuyakira abantu bagenda batugana kugira ngo tugire ireme rizima, dutange imbuto nyazo kandi abantu babyara umusaruro. Nimba warize ibyo bintu ariko ukaba utarafite experience, ngwino tuguhe experience, ugire ubumenyi, tuguhe n'akazi. Nimba nta kazi ufite, ngwino tugutraining, tuguhe n'akazi. Akazi karahari, abantu bakeneye abakozi ariko b'abanyamwuga. Nimba noneho nko mu rugo, urugero nko ufite umukozi urera umwana neza ariko ntabwo ashoboye guteka icyayi, ntazi guteka inyama, ntiyakora ka sauce bolognese ngo abana barye, ntiyakoraga pizza, ntiyakoraga cake kandi ufite ifuru mu rugo, ntiyakora ama fresh juice. Ni byiza ko nimba rero n'uwo mwana ariko ashobora no gutegura ibyo bintu bindi biraho mu rugo, aho kugira ngo ujye kuzana umukwiziniye uturuka Hindi kandi ufite umukozi ahangaha. Reka tumuhe uwo mukozi basi bonasi, aze tumwigishe, tumutraining, arera umwana ariko byibura amenye n'uwo mwuga, ategurira abantu aya mafaranga tugenda dusiga hirya hino mu mahoteli. Noneho tuyakonserve, tuyabyazemo umusaruro. No abakozi bacu cyane bo mu rugo tuzabana, azagira igihe avuga ati koko twakoranye n'abantu, twabanye abantu baraduhemba ariko tubakora n'ubumenyi. Rero nimero yacu mwadusangaho ni 0788328379. Turimo turandika abantu 10 ba mbere baba bafite tuba promotion, tukabaha discount ya 25%. Rero intego niyo ngiyo, muze tugire akazi kanoze, tugire umuntu nimba ari umunyamwuga. Umuntu nakubwira ngo ndi umupatisiye koko, naze azakora amakeke atandukanye, azakora tiramisu, azakora bavaroa, azakora chocolate mousse, azakora swiss roll, azakora muffin cake, azakora wedding cake. Hungu uvuga uti koko uyu muntu ni umupatisiye. Nimba ari umubakari, umuntu azakore bakara, akore baguette, akore amahoro wheat, akore thin bread, akore loaf bread, akore umugati kuko ubone ni umugati. Nimba ari umukwiziniye, umenye ngo arakora amasosi akonje, akora za tata sauce, za sauce andaluze. Donc akora ibyo bintu, akora nimba ari ateka, byibura aba ari umukwiziniye nyawe. Nimba ari umubarista, aba ari umubarista nyawe. Nimba ari umuntu rero uzi ubumenyi, agira ubumenyi nyabumenyi muri icyo kintu. Icyo rero nicyo kituzanye kugira ngo dukosore, dukemure ikibazo cyagiye kiboneka cyo kugira business cyangwa ugashaka gukora akabonasi nabaha. Ntukore ikosa ryo gukora hotel, coffee shop, restaurant utabifiteho amakuru. Kuguha amakuru hano ni ubuntu, ngwino tuguha amakuru y'ubuntu. Byunguka bite? Ese uyu muntu aguze inkoko yibi, wenda ikiro kimwe cy'inkoko kiva mwangaye, bigenda gute? Tugabanye. Ikindi kintu twaje kubona, uzi yuko iyo umuntu utabizi, umukozi akubaho nk'umuntu ugufatiye serumu, ashobora kuba ngo uyu munsi sinkora, ugasanga urahangayitse. Icyo kintu kirababaza iyo washoye amafaranga yawe ugasanga umuntu arimo aragenda bikinamo, cyangwa se ntiyumva aho ushaka kujya. Ngwino tuguhugure, ni ubuntu kuza twaguhugura, kudusaba ngaho twicaye, kudusaba appointment tukicara. Turahari kugira ngo dufatanye
nk'aba rwiyemezamirimo n'abandi bantu bize muri hospitality. niho hari akazi kenshi, wakwiga gusasa bikagutunga, wakwiga gukora utuntu dutandukanye, gukora gato bikagutunga. Ikintu muri hospitality niho hari akazi ndetse byoroshye. Rero ni karibu mu Kagera Hospitality Solution, kugira ngo dufatanye gutera imbere kandi dufite ubumenyi ngiro. Murakoze cyane, ni karibu.